ngita tag kaning parlor nga affordable rang kaayo, so moanhita diri sa ilang balay. Kita naging moadto kay aron nga makabarato ta, maka-discount yun ta, kay magpa-color ta sa tong buhok kay giuban na, nanggawas na ang uban. So ingana man gid mi kaming mga mami, amo ag puti-puti na gani ang buhok, amo po nang pakolor-koloran kay para pupugong-pugong sa edad ba. Kay kung makolora na gani, ewa na mura na sagbatanon, charo. Unya kay gusto mang magpa-color-color sa buhok, unya higamay kay budget, so kitay mo adto sa taga parlor, kitay mo adto didto sa ilang balay kay aron nga maka-budget gyud ta, makahangyo-hangyo. Unya usahay makalibre pa sa foods. Wow. So lisod man og mangaon sila di kaagdahon nga naman ka didto sa ilaha, unya gutom pud ka, kaon na lang. So ang resulta nakatipid na, busog pa. Wow. Bitaw oy, kita mangita mangitag pamaagi no, hata napita makatipid nga matuman po ni ato ang mga gusto sa ato ang bahala na ikaw mag-sacrifice og adto sa ilaha basta maka-budget ka, makatipid ka gyud. So napakay extra nga money mabilin sa imuha para pang sudan. Ana na siya sa diskarte na daw. So kung gusto ka mga gwapa na maka-budget pa, wow, adto lang mo sa MM Parlor sa Tuban Village, Maramag, Bukidnon. Kung gusto mo makatipid, na lang sa atong video karon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. God bless sa atong tanan. Please share, follow and like.